Kubor na Khlem jong unong san Hima. Samla koridor lang lingdo dong pure hak arpoi tarik nai wiang ula semadan Lyngba ka ATI halor ka jingthom kam no hikai harat Laban secondary school hak a private teacher jong ka pre-primary ka belayat lat Katkum ka jingpan hak advertisement haba keren shikilat pathai kubor uba koridor lang lingdo nong pure ule tho belayop dang ya ka ATI hak nai tarik nai wiang ka bakdo baka Samla dari Sha Samanta di lingdo kampat biang ki kerdan puli ban hikai namar kadang pendap dang kelas 12. Ulaong bakat kum ke advertisement bala penmi nak benda ketika kam hikai, kapan ni ki bala pendap ya kanat lani DLR, kat bah bala penmi ya ke result, nak arpah nyo terik nailur layo penban ke Samla dari Sha Samanta Tilingdo, kabadi ke kun jong ke headmistress jong ke school. Haba keli ulay tho bagi bathap ya ketika kam ki don hadu saw ne sangut ki Samla ki bala biang ke kerdan puli kum balapan hak advertisement. Kum tak ulah kentu ki bor penyat jong dekat skul bagi deban perkhat dekat puli putih ki kena skul. Bat ulah kentu bagi deban khot application biang sa shisien nak benta ketika kam hikai pre-primary jong ke right Laban secondary school. Laban ni ban ai statement nam tak ni ka skul ma bai dei bat ka kejing tungkam dikenam hikai. Ka skul right Laban secondary school. Apa madan Laban ko kini skul badan apa madan Laban. Katkum ka advertisement mo lami ha ka Khlem mention date akan ni berjing by advertisement kesulong betang last date kedai tarik September arga absen ban submit iki application Katkum ka berjing wat item nomor ba kadang ka failure haka jing sumi iki jadi niki kamnam kai kini kadai betang ka private teachers mah tangba kadon ke jingba kelas ni jangka pre-primary habani kong kajing screening ka failure jangka screening nanti apa berperiang ka application form nomor kini ka post balan nomor ki pelaj ya kena advertisement Katkum ka ki qualification dilapas entity lani DLL mah apa ka selection committee pada kijit ya ini Miss dari Sha Samanta Tilingdo ibadai kun jong jong headmistress dengan jong school ini kena bayo ini kan empat non qualified ke ba ya kan ka entity nanya ka dia le ka advertisement kipan kan entity pada le so tangba ini kena pada empat pas kan ka entity dia le de kan ka fele kading bakla jangan ka screen di hapor bagi select kan ini candidate kalau nado apa lagi interview mah jing interview pada haka lightering lightering te yo ini kena te kan ka selection committee kalau jet kalau dia benar menikah porba I submit application kalau dia mencukup apa dan mana betul kita kena ngam tiap dah nomor ini kena 4 don jing pulih mah te ba kapan pada selection kita ka ong baka jumpa jongka bakamlang mandatory Katkum ka kerdan pulih ke baai hak advertisement de balai ipan yang kini kerdan pulih kemudian entity nani DLF ka selection olah ke balak poin balai ka selection committee keladai ban I4 I open ya ke kerdan pulih tangi kelas 12 nomor ipan kelas 12 ni so hak jaka bakin pan ya ka entity nani DLF nama kimpet ya kerdan pulih bat kejubab baki ai kadai betang ka over performs in classroom dan kimpet ya kata pinamla ni nomor ban supet ya ki ya ke personal for interview pinamla ni pinamla menjak menuna ke personal interview dan pasal ke selection committee kelabatai bayakat ya bakal ayah kat mana management jongkas
Ya ketulap mah kan kena pasar. Selection committee ke partai baka tulap lah aja ke management committee. Ke management committee mana bentai. Kadai ke darwasnam. Dekat semua dari ke darwasnam ke kamdai ke pisah jom sekretari nanti presiden ketua managing committee. Kadai ke pisah nampak bah ke bamina plan nampak bah. Ke management kas jangan di sekolah ka fundat hor namarkan ka fundat juga di sekolah ka debet daka pak laban viat laban pulun kuasa ka selection committee ka batai hak jumpa dan ka baka RTI under section 8 bracket 1J ndai ada sebakat kum kedap ba kam dan kam ban a ya ka personal information ndai hakane RTI kambut ka ba kam dai ba kadai Katkum ka public interest ni jangan ni ka RTI dapat ini studi kata tangki ni mah hanya penentas pai apa hak bayi dia macam ni mah kali ke sekolah nomor ke baru mentah kajing penyak kajing lek dengan sekolah kalau orang bakalan nak tu pas dah ngawan jenis ngafai kini RTI nomor ni sutu nak tu pas dah kalau ke kajing bakalan ngilap sya Katkum ke RTI ngalap sya bakat ke jemaah kelah ya kene ke RTI pada kalau ada hak kopi ke babun ki jaka Katkum kene RTI pada benpek kene ke managing committee ni ke darwas nang tu kin hapan sim kia ya kene bentah nomor kalong paklah nomor ini ikna hi bayo nyemde bang busni ima kale ba ide kun jong ka nomor ide lupa kun jangan dika headmistress di sekolah. Kalau dalam kemahkan rekom, mereka melangkut nomor. Pi minta apa? Letak hiar kas ketika hiar ke education department baru kena ini apa tu? Kena oleh serkar. Dan ini ibat minta bakam dari serkar. Kalau serkar kadang macam di duna, hanya minta di sekolah ini mengaung yarok ni happen remik serkar. Nrai baru kadang failure demi di managing committee kita, ia kadang sekolah kan, kita lah bentuk kampak lain kabuat nanti. Dan nak kalian jangan ngawan ni, di post barat di tangi private teachers, tertulap daripada tangan nyohajar. Cuma ini nyohajar kita dapat kalau wait nanti kena sekolah. Ngemapi kantai pak Laban ni. Kimda ki kan kena nama ngawan ki kemat nomor kibun ki bapuli di DLN ni entity di kimda balai pat ki thung ni kena di pampat long qualified ngawan ni makat pat ya ki bor bahlon MLA badan boram badai hai du bor ba minister pachim kya kan ni MDC ni pachim kya kan ni bat baru kita badan mentak ekstet membar badan nekari management ini hapan sim jengket kaya kan mana 4 tahun ya kan ni kah maringin ngak kejingwat ngak 4 tahun lalaki tang thung ni kena 4 tahun ya hapan le dak kono ka interview buat mai ba ni ka RTI view ka ki ong na kan ni ka RTI pengoyok ngah ki jong DH ka kendai tarik no optoba hang ni bagi orang ba kitong ini di mes sari sha samanta di Lyngba kum ini nong kai balan ba thong as school ba interview tang ba impat long qualified ya ka entity nane DLM di tang class 12 class ai king ka RTI ba view te ki jawab noi ka ngap 65 tu kita tengok nama tu Sri Kodolang untuk biasa. Last tu subject reply to the RTI regarding appointment of assistant teacher pre-primary school with reference to the subject about on your letter date the 9th October. The undersigned would like to be clarified that as per the recommendation of the school interview board, the school of personal interview conduct on the 27 September 25 was declared on 7 October 25 in said result. Ms. Darisha Samandati, one of the candidates who appeared for the interview, was selected by the board. Then, Ms. Darisha, the class 12 pass candidate, met the minimum
eligible education qualification required for the post. Also, the advertisement started the platform will be giving to candidate holding entity/DLS qualification. It must be emphasized that this platform does not constitute a mandatory criterion. The final selection was based primarily on the candidate performed during the interview. They are overall suitable for the role and recommendation of the interview board. Accordingly, Ms. Darisha Samantha Dingdo was recommended purely on the basis of merit and perform and the approval of the managing committee, which we held on 28 October 25. For the selection, the post is not a sanctioned post, but is purely private, funded by the management of the school itself, with a fixed amount 7,000 per month as monthly salary. It may also be noted that the information and detail of the selected candidate as expected under Section 8, bracket 1, bracket J of the Right to Information Act, number 22 of 25, as the same person of two personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activities of interest. In conclusion, the selection process was conducted fairly and transparently in accordance with the recommendation of the interview board. The decision reflects the merit-based recommendation where perform and capability as given due important over preferential qualification. Pastai. Te Katkum kan ni tu hingga apa? Kita kira ada Katkum ke jiktif jangan kita ada sau sangat. Ibalang sau sangat. Mak Katkum ke jiktif jangan kita ibalang fit kan panikai. Ibalang bayang ka jingpuli. Katkum ke jingpan juga ni entiti na DLF. Kalau kita kira kibiang ini. Kibiang. Ini imbiang cuma iyo ini. Oh ini pas tangka. Pas well. Dan iya. Pas. Kadi ibahika ya kelas you? Kadi pre-primary. Kemudian haka advertisement kipen iba dan kam qualification DLS. Entity but DLS. Ini kena Kadi advertisement kadi mana ba? Advertisement ni kam idea. So I will direct last date 3 September. Ada job option. Tekane ka interview ka long haka arpo apunyo September option. Kami result pada haka. Kalau tadi kema pada result ini apa pada hang. Semakan dikepus seperti ada kada jong di Laban Lower Primary School. Kena bilang jadi di sini menunjuk yang lahun na yang ni ya. Lata kidang thungye ini kena teng hat berperkat. Dah kembali kada. Nanga nak kalian tunga ngampat hun nampak dari thungye ini kena. Kadang meneng ong ba kibor bahalor balik baik kin hapan sucia. Oh jadi private teachers pasio hi tulap daka managing committee management mah tambah ni ke komiti kamdei bi pakasio na pelajar presiden sekretari ni komiti ba pisah ke badai para-para kali cepat baik basio di cepat baik te kajingi onong kali cepat baik nama kena antai bi pokok Laban dengan Jepun ki ba kam sejam padona ki ba abiang di pulih ki miak kam data kalau ngomne kalau unfair pi kam lang khut ka kom thai kam thong kam na paling kita kita sangut kita dan empat kita apa sih kita pelak pas ba don ki pelak pas ki ba abiang lang pelak hai ka jikulir kidan tamayo ini yo iba ini ba kami kita tengok noi ne ba yo ini keteng Samantha Miss Darisha Samantha di Lyngba. Basang masak sa Laban ni. Ini nomor ini di kun principal, ni principal isa ni Paul Chimia.
Administrasi. Oh iya mes. Kerteng, I jom principal. principal tak yang muslim dah di sya tengah kita itu ngam dah cip keteng i syok muslim dah mah. Kerteng kan RTI pi yo mana? Ayo kendai tadi. Entah benar. Ah. Pi fail nado. Nafai nak ka? Hapunan ini coba. Di pelai pada kendai tadi entah benar. Jom tak nak. Tadi ngasai pipi kodolang. Kerteng jupi. Kodolang ndak lampir. Pi macam saat Laban. Ah, ya. Kalau